Horas mabetah gadupan nasiama soman malasu boi dapat jumpa usi bani acara pamalas suhur ikamal YouTube YKB GKI TV namar bahasa Simalungun. Anja ambilan batasa dari on ibuat umbani buku renungan wasiat namar judul talun nama dia. Inma namar ronjolan umbani Lukas bidualu ayat 4 dasubani ayat 10. Jangan nagabin pusat perenungan batta inma umbani Lukas bidualu ayat 5 sononma ia tahun ijai. Lauma sada halap panabur nama nabur hon boni jadi sangka nama nabur ai iya adong ma deba nama dabu hudalan gabi tardoge ma anjaha ipagudi manuk-manuk na iawan awak nasiam hasoman sahapor sayam haganu pandihar bani abad pasapulu siakun mabiar dobani aful gatner ay masobuton Hezekia Orfilel Gardner natar barita halani habutalani legan humbani pandihar pakon partinju tarbarita duhoma ia gabe partenggen pakon parjudi gorani gatido tarsurat bani barita halani partinggilan i kodin nasiam hasoman bani sada panora dokosi itudu mambahin partinggilan ia lauma ia bukan ada jana mulak halani manongnong anaknya tapi dokosi marpikir ia bahasa langboi ia jumpa pakon nyembahni di surga marubama iya membahin mulak maya hubani dalan ninebata dokosi mandiuti parmingguan tahun sadawalu 57 inuyo goran aful garner lambe ipake gabe parambilan dohma iya mambain gue humahalap hudalan ni naibata manangat ambilan ni nasiam hasoman hambani golu sasalak jolma aima rusiani naibata limbaga pasal panabur pe pataridahkun bahasa hasipi boni naisabukun ai ior jahom si panabur anggo gue buani boido langdos hasil ini tergantung bani jenges di tanah atape hasisiron pakon pak dulu konon ni naman jalu ai halani ai hita haganupan hasilna isurah kon hita langdos somon harapan asipe sonai penabu langgoi mandoli anggo isabur kon hita ambilan nama dia langgoi kita mandoli asipe buah nilang pamal las urta proses manapun pe terus do mardalan ai ICP langdong namam boto nasion namasa boido miktor jinges tanoni jana mamberehon buah naganda amin nasiam hasoman sahapur sayon sonai marenungan batta sadadion ulang lupa subscribe like jana bagian kita hubani hasomanta paritianta marjending Tuhan mamas-masu horas Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.